di itu lebak pecah ya. Oh, anu kan. Oh, saya beli itu uang gede ya. Kira ayo usap. Mau anjing ah. Nah, siapa Bukan jajar lain. jajan aing saklewang. Oh, aing sekarang. Terus yang kumaha sih? Aing ngusuk saya jadi carry aing. Kan bayar. Iya. Kan aing aya di situ dah. Urus kamari aing hujan. Waduh. Yang keresek, lu kan belum mau gitu Aisyah. Aing. Hah? Nang ucap baru. Dan dong mana? Bak. Di mana sih ya? Coba dikeula aing urang. Lagi lompat. Kira kagok teh anjing reungit. Oh, apa ini? Itu sudan ya. Oke, sedik dia. Aing jangke puting. Dengan sangu. Ieu kitu domba white line shop sih sia teh. Iya kan anu kieu. Ah, ini sih. Balagat ini. Gabus buru cenah ada resetting kuda gobloknya. Tah aing nyokot lah eta. Oh, jujur, beri ngantukeun ieu. Heeh. Nang aing. Anjing, lila di anjing jelema teh aduh. Kemana? Jelema. Anjing nah. Aduh, tolong. Aduh anjing. Tolong aing. Aduh. Aduh, tolong anjing. Lila anjing jelema teh euy. Anjing makan ah. Gila anjing jelema teh kemana cenah? Palas, mana palas? Ayo lah. Kemana budak teh? Tuh, ninggalkeun aing sigana. Wah, bener ieu mah. Usul ku aing. Konsep. Iya biasa kan masuk, ini kena usul masak. Nek ka mana maneh? Yuk, usul barudak tuh ninggalkeun aing sigana. Dia mah garoblok atuh sia mah. Oh. Tade atuh nya. Ayo ah. Pasti mana ya? Langsung ojek. Ngojek. Heeh. Ini antar aing lah ngalah suruh ngojek gua aing jadi bayar lah. Bukan itu tuh. Ayo lah. Oh, sok parkirkeun atuh. Ieu simpan heula di dieu. Ayo buru. Ulah goblok. Mau buru-buru. Berangkat. Oh, wah. Wah, sekali. Iya, iya. Aing digebah. Ya tolong aing usap. Tolong anjing. Udah anjing ninggalkeun aing. Anjing. Udah coba ninggalkeun aing anjing. Aing ini enak aja. Aing enggak ada aing yang dijemputkeun. Oh, iya.
Mana sia? Naon? Kebona. Ah, iya, oh iya. Ade nu batur. Oh, aing bungkar lega kebon oge. Bae Tapi kela aing balik heula nya. Ganti calana bara asup aku sia disumpung. bae karunya nguyung. Ayo nya. Yuk. Rumit anjing jalan teh di kebun. Oh, anjing tak kebon batur tah. Hayang teh mah digerebeg aing boga masalahnya perempuan aing. Oh, anjing lah. Kelamang. Ayo recet di kebun aing mah. Nya, Jadi tenang teh. pariman. Standarkeun. Awas turun si anak. Mana si Doma? Doma udah aku kemana sih? Aing mah. Langsung gituan, kurang sabar ke secara diam-diam, kurang tanya heula. Konyol jeung tanya lah. Ayo tuh ayo. Salah uhan anjing. Alah. Doma tuh balik anjing. Tolong Doma. Oh ya, sia madok kawan aing. Ai sia. Ya mah kebon luas si Doma nya. Mana si Doma tadi? Iya mah kebun aing nomu. Ngaku. Oh, Anjing. Ya duaan aing duluan. Heula. Aing tareng ngeulan cek koeng. Aing tiluan, Cok. Kalau Mana si Doma? Kebun aing ya kebun si Doma. Ngaku meni tandakeun ke si Doma na yeuna. Ayo naik. Pijen si Doma goblok ngabaruang aing. Naik tandakeun. ayo siap buru. Anjing ke salah anjing. Anjing cuci lagi anjing ngantuk lagi Anjing aing teh mah. Mana nya budakna si Doma teh? Tadi ngomong Balik heula. Da di horoyanku sia di kejemurkeun. Make tadi make baju naon? Jadi baju mah di depan mata teh disalin ge. Oh, blok aku ngaku kebon aing. Itu mah, deureuh si Doma make baju belang. Masih gitu budakna. Gitu budakna. Ayo lah. Udah siap ku aing. Udah kali itu. Woi itu. Ayo. Siap. Iyain si Doma teh. Iya, Siap poro ayo. Ayo poro. Ayo. Assalamualaikum Mamang. Alah. Tong hilapnya di like, komen, share, and subrek. Oke, hatur nuhun Mamang. Selamat menonton.